Amen. Amen. Really, wabana ba modimo modimo go tlhonofatse. Amen. A re bule mo di Bible tsa rena lengolo ke buka ya Exodus chapter 32. Amen. Amen. Modimo go tlhonofatse. And then ke na le mo specifically mo ke rata re gona maybe ngano just short. Amen. A re thomeng ka verse 15 bana ba modimo re tshegele yona re fihle mola verse 27 mola by God's grace re tla bona okay Exodus 32 verse 15 re fihle ka verse 26. Amen. Amen. Hallelujah. Then re tlo le ka lentswe la modimo jwale Gomme Moshe a fulara a fologa thabeng a swere dipapadi tše pedi tša masika a melao. Masika ao a be a ngwadilwe thoko tsohle tše pedi ka thoko ye le ka thoko ye. Masika ao a be a dirilwe ke Modimo. Le lengwalo e be e le la Modimo le le hlokilwego masikeng. Motho wa gae kwa legoa la setšhaba ge di tlatša mašata a bolela le Moshe a re ke mekgotši ya ntwa kua mešakeng. Moshe a re ga se mogoo wa dikotla tša bafenyi, ga se modumo wa dikolomelo tša ba bafentšwego, nna ke kwa modumo wa dipina. Ge Moshe a batamela mešaša a bona namane le dipina mme a tuka bogale a laka masika a bego a swere a thata patogong ya taa. Amen. Amen. A re tshegele yona re tlo fitlha verse 26 Francis. Go tšea namane yeo ba e dirilego a e fiša ka mollo a e šilaganya ya ba leroi a le gašetša metsing a noša Baisraele, a le gašetša metsing a noša Baisraele. Gomme Moshe a bolela le Aaron a re setšhaba se se go dirileng ge o se diriša sebe se se kaka. Aaron a re mongaka a se tuke bogale, setšhaba se o a se tseba ge se le sebeng. Ba boletše le nna ba re ke direle modimo wo o re etlago pele ka gobane Moshe yo ga re tsebe se se mo diregetšego. Nna ka ba botša ka re e a nago le gauta a e rule mme ba neela ka e latlhela mollong wa tšwa namane ye. Moshe a bona setšhaba ge se ferekantšwe ke Arone wa go tlo kwerwa ke manaba a sona. Ke mo Moshe a ilego a ema kgorong ya mošaša a re yo e lego wa morena a tlefa go nna mme wa tla balefi ba phuthegela go yena. Amen. Amen. Re ya leba bana ba modimo re ka tšea madulo. Amen. And then again le lengwalo le lengwe gape ke rata re lebala ke mo le buke ya bobedi ya Timothy chapter 3 re bala verse 80 re fitlha ka verse 8 and verse a re no bala verse 80 le teng. 2 Timothy chapter 3 verse 8. Amen. Ke tsona tše tša nne le tša mporo ba bego ba nanatso ge ba ngangana le Moshe ya ba go ngangana le Therešo ke batho ba ba senyegilego kgopolo ka go se amane le tumelo. Amen. Re ya leba bana ba modimo re ba dile mo lentsweng la modimo then a re no reng ka nakonyane re na le yona re no tswela pele ga nnyane. Amen. Re tswela pele ka message wa rena about the rising of a mighty nation. Today re mo part 13 exercise. Amen. Re tlo no bolela ka resisting the truth. Amen. Re ka e bala mo la segweng mola now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. Amen. Resisting the truth. Then re kgone go no bontšhana jale ka setšhaba se se maatla bana ba modimo bibele ya rena e re modimo wa rena ke Therešo. Amen. Then a re kgone go e re mo wena a go le se se tee se se ka go ba anything else ke yena wa Therešo. So jwale re tšea bana ba Israele jwale ka motlhalo mo botse wa rena
ge ba ne ba itswa go lefatsheng la botlhanka ba ya go lefatsheng la tshepišo le tse gore modimo le a ra bona re ge ba tsamaya mo leetong lela a ra bona a re le tse gore ke lefa morongwa wa ka ke mo romile gore a leete pele a le lokisitse tsela amen jwale ka mantswe a mang ke reka modimo ka metlha ge e tsamaya whether ke kereke ya tlhago whether ke ya semoya e tsamaya mo tsela e lokisitsweng a re no tsamaya jwale ge ba re motho o lokiseditswe bana ba modimo ge motho a dira ditoraro o lebelela ko pele ga ke re motho mongwe o lokisitsa moletlo o itseng motho mongwe ke lenyalo o lebelela ko pele wa lebelela se se ka tlasa nyakega mo moletlong wa thoma o bea dilo tsa gago mo o tshwanetseng wa beya diflaga mola wa dira venue wa beya ditulo pele batho ba etla o neganela ko pele wa bona tse ba tlo di tlhokang gore ba dudisega mo mmereko le tlo o dirang wa nyaka baopedi wa nyaka dilo ka moka then ge bolenyalo le fitlha o ra gore le tsena mo a gone ntho motho a senya a e nyake go kgwetsa a tlabegile ko lenyalong o shetse o lebeletse gore ba tlo nyorwa so ke taba diela juice ba tlo tshwara ke tlala ke tla ba direla sa gore go o na le dilo o lebeletse mabaka ka moka jwale ge batho ba etla ba no kgwetsa dilo di berekile ba ya mo lefelo le le berekilweng jwale kereke ya modimo le yona ge e tsamaya bana ba modimo a re ne o tsamaya wa tseba mo ntho e sebeng gore re thoma go fitlha mo yona pele re fitlha go na le tukisetso ye e diregileng pele rena re ka fitlha mo lefelong that is why o ka lebelela ka leeto la bana ba Iseraele a gone ntho e le ba fitlha mo yona e le gore ile a kwetsa modimo le ana a tlabegile ge ba nyaka metsi shetse modimo a tseba re metsi a yo tswa go ka and tsele e ba tsamaileng ka yona le ba kwetsa metsi a ba kwetsa ba sene dijo a se before ba fitlha mo go ne le morongwa wa le godimo wa fitileng moo jwale a ba kgone go tsamaya mo morongwa a se a tsamaye gone le fara bana ba modimo jwale mara go ne le batho ba ba tlhokang temogo ya dilo tseo ja gore go ne le nnete e re tsamayang ka mara yona re ne o tsamaya fela nako nngwe motho ga a tsamaya ka mara nnete o ne le go se tsebe go tsamaya ka rena ka re ka motho modimo a ba e dirile ka ona o bo o mongwe ba ka no dula mola re bona modimo o re lokisitse o lokisitse ngana mo a ona metsi a ona kora ka kgopolo ya motho ka no fitlha mola a thoma o balabala ba re ba lokisitse a re boneng mara modimo a fi jwale ka lefase jwale ntho ke nya gore e lebelele mo gore batho bana ba ile ba thoma ko morago ba re ba tswa le modimo mo tseleng file ba palela and then ke ntho e tlhagelang kereke ka metlha bana ba modimo re sepela ba ile ba fitlha mo le gore ba ile ba nyako tšea leeto la modimo la semoya ba le lokelele tša tlhabo bona ge o ka eputšana ke nye morongwa wa morena a ba e lokiša le gopoleo jesu kriste o ile a re ke ile o le lokišetša jwale ge bebele e re morongwa wa ka o tsama o le lokišetša tsela a ba le lokiše le madulo a se gore go ne le ntwa e kgorileng aowa thaba tsela betse di le gona mole jale ke eng ya e dirileng mo tseleng ye e lokisitseng ye e le gore Iseraele a se e bone kare ke ntwa supernatural go na le dilo tse dingwe go o lokisa gore a re o tšea dilo o di rea ready for something go na le dilo tse modimo a tlamile a di bea ka ra leeto la bana ba Iseraele gore ge ba fitlha mo ge ba nyaka se e se tlo tswa ka marantwe ge ba fitlha mo ba nyaka se tlo tswa ka marantwe mara go na le batho ba dikgopolo tse di senyegileng tse le gore a di kgone go bona therišo ya modimo jale ba tšea tsela ya modimo ba effectua tsela ya maitshino jale re kwetse le re ka ra leeto le la ka moka lona go be go na le dilo tse modimo a di beileng tsa supernatural ka re ga o ya morongwa ko pela lokisa a ka se tliša masuka mo tseleng a se mmereko wa morongwa ntho no morongwa wa modimo o na le dilo tse a di beya mo tseleng tse di se di ditle that is why le moša a fitlha mola metsi a baba a se a fitlhe mola o hwetša a butse mara botsebotse solution e o tswa ko kae no morongwa wa modimo o ba setšhabile maatla a go natifiša metsi ka mara setlhašana se se le mo jwale ge ba fitlha mola e be go nyakega fela motho wa go kgona go bona go na dilo tse dingwe tse di beetsweng because bana ba modimo o tsamaya ka ra ntho e lokišeditsweng pele o kwa bebele e bolela e bolela ka tšatši la katlholo ko pele e re ba tlo re ge ba fitlha mo bebele e re modimo tla ba kgaontšhe dinku le dipudi then a ra dipudi a re no lena yang ka bothokotse bale ba bangwe ba o dira go loka a ra bona re tsamayang le tseneng ka mo mmušong wa tate wo le lokišeditsweng mara o lokisitseng ka re le bona tsaefone ba sa tsebe jale ba mmotsa ba re ntho o e lokisitse bang ye re soke re tsene ka morana o e lokisitse bang ka gore a re no gape mmušo o le ne o lokisitsweng le mpone ke tlhobotse lampha dijo ke ra mpha diaparo ka bona ke itse gore ke tlala lampha dijo lampone ke omile lampha sagolo ke be ke lwala la tlalang ke tsela
jwale batho mo le mo re go ne le tshintshelo dilo tsa tlhago mara go di tshwara a o mo tshwara le tsa tlhago no motho ga le mola a lwala ge wena o yo mo etela ntwe o dira ya go etela mothola ka moara ene modimo o ile power go dira ntwe ke qualification ya go le go tshwana wa bona ge motho o monganyorile go mo fa metsi e be se yo ba go fa motho metsi go di o wa thusa no ntwe e fitla khole ko modimo ke lo tse modimo a di lokisitse jwale ba bangwe ba sa kgone go bona dilo tsena tse dinnyane tsa tlhago ba ne tsora wa a o tshwere ke metsi ke le nyora o tla mo dira a nyake metsi mara ba ile ba kgona go bona go fa motho metsi ba go itse le re go fa motho la metsi a yo ba ntwa o no thusa motho mo tlhago a o ke record le go le godimo dilo tse go di toucha ke dilo tse di bula tsela ya gago ka thuko tsena then bibele bolela mongwe e re go na le mollo mongwe wa tuka ba re o prepared le ona o lokisitswe o lokisitswe Satan le barongwa ba hae jwale go ne le dintse le re go di dira a se ka ba ja re motho mo di amantsweng a o ba ready wa mollo ka di beilo mo di bietswe gore mara dilo tsa tlhago mara di a supernatural ka di bia ka ntšha ke morongwa ge morongwa a bia ka ntšha ba Jesu Kriste a re ke o le lokisitša madulo goba ge bebele e re ka John e re John ke roma motlanka a rantukisitše tsela jale go bo ka fika mola wa nyako tseba na John o dirileng o la gore ko kae jwang o kgwetse le mane a gone ntho ya tlhago ka rile a e tshwaranyana o ba le o ba mola nokeng a rera mara polelo ya gage e be ile ntho nngwe le ka yona gore ka mokgwa a tlile a apara ka gona ka tsela ile a dira dilo ka gona e be ile gona a dutša madulo o tshwana le ge o ka tšele ka molaetša modimo ntho a re preparetseng yona jale go na le batho ba ba sa boneng dilo tse modimo a di preparile ka gore jale ba ganetša nnete re tswele pele ge gore nna re ke re kgone go ba ka ra molaetša o bana ba modimo o dirile sona modimo o kere monna wa Steve Sekgolo ka mokgwa re lotsitseng ka gone o kere monna o mongwe wa sekgowa se sengwe sa pain gore o ile sekolong botsebotse o ithutile sekgowa o ka re o bala spoken word o swantse o se latlheleko ka re wa tšheletša gore gane mare monno o reng di-grammar tša ona di-right di-past tense tša ona ditlhakana le di-present le di-future ke morele mara ke ka mokgwa modimo a preparile modimo o le a re ga re ke le romela moprofeta a nyaka monno o mongwe wa palela ke sekgowa ka ena o ge rena ba bangwe gore go na le batho ba bangwe ba le ba kgona go tseba ntho e modimo a lokisitseng jale o bonagetse a nyatsega jale ge re fitlha mola ge re kwa sekgowa se sa gae se a bolega a bunch of people ka sekgowa ba dumele batho ke bunch ena o itsa batho ke di-bunch ke dilo tse ka moka jale tsa motho ka moka tsona tse o se ge di bolelwane di tlisa ntho nngwe di tlisa ntho gore modimo o ne le dilo go ne le polelo ya e preparileng ye batho ba bangwe ba e ganang go ne le tša dibeile gore di dirwe tse batho ba bangwe ba di ganang ka go dira jalo bebele ba tshwana le Jannes le Jambres because modimo le a ba rometse moprofeta wa kua a ba romela moprofeta wa kera morongwa o lokisa tsela mara tsela ona ba le ba fitlha mo yona ke ba lla ka yona ge ba fitlha mo bongwe ba kgwetse le dilo tsa ona ditlhakane and moswe ke ene ba mmona ba rela ba re moshe wa re tlisitse mare no ntse a ke a tlisa fela mo ke bone morongwa wa morena e tlamo then jale ka ra leeto le la nnete le bana ba modimo a go no dira go jetleng re dire short down ya ke letipa so ke a kra ke a letipa ke a ke no ra ke a letipa go tlo ba le short down mara e ke le botseng pele ka e go le ya go le butsa ke a go ka amen ba tse tle ba se ba tsamaya mo rapiding ba tse sides amen ntwa o ya dilo re tlo bereka ka group ya sebereki la tsara bana bo mo re le na ba mo pula mo di bolitheletse botse e se re taba tsa nna ka moa amen jwale mose ba tsamaya le batho a tsamaya go tselela dilo tsa bona tse ba tsamaya ba di ya go diwa so go diriswa mara ka tshile le bona ba modimo go lo fika mo lo re o ile a no re a ba butsisana botsebotse le mo ka mo site lama ka re dilo di diregile di senyega di ya pele tlatleng mose o ile a re ge modimo a mmeditse jale mola ba re dilo di tsenela bo sengwenyeng jale ba re di a tsena jale ke mo modimo yo o bolela le bona ile o ba fa molao o ba kuka gore o ba tsentse ka lefatsheng le le lengwe mose o ne re a sale mo pele a modimo a sa mo fa taba a kwa dipina kwa ebile o kwele modimo a re o ka re batho ba fentšeng gore ba dira jang modimo a mbotsa re ao modimo o kwe botse batho ba lase batho ba
wena o nagana batho ba faint or something no bana ba tsina ba tsaya modumo o kwang kwa ditentseng ke batho ba o tsaya jwale tsamaya o thewe o bona batho ba le o tla le bona ba tshwereng jwale ke a theo ga monna modimo bebele re ga fika mola go dilo wa di a boa go ya tselwa go a binwa go dilwe le modimo mo modimo o se ba moditse gore wena o di share peta wena o se di rubusitse kwa ya peta ba bushiwa moreta mola jwale mosha fika mola bebele re a tšea molao a la kafase ka ba la pefelo a bitsa meeting a re thanke a grinder ntwe la beto e grinder idea powder mola e tšhela ka mo metseng a re nwa bana ba fetša mo a re botse se to daily dikgetho le di dikgetho le ya go kae botse ka mo go le rapela le bona le tlo rapela modimo so le iswa amen a ra bona jwale bona re tlogile kwane ntse re go tama re gotlelelana batho ba di aso amen ke ntse ke bolela le modimo mara jwale ka re fitlhe mo re tlo imela re tlo palla go tsena ka moka a re dire so a go be le showdown mo batho ba modimo nke batho ba kgetho na ba ime ka mo sa tla modimo go ba ime ka mo sa tla na mane amen jwale ka baka la mo ara le to la borabedi bana ba modimo ke nnete intwe dira mo otle mo mathomo a leeto wa ke identify wena o tsamaya le badiredi mara sa identify ya mafelelo because o tswa go lefaseng o emela ka motho gote wa ya pontsha rona ke tla tsamaya le ba ba go lebetsa batho ke tla tsamaya le ba ba rera nnete ya re mosadi a triming re le lo la itrimana ka amen ke bana ba modimo a pele ke re direrang a ke nya go le khatlhang ka la re tlo ba le bothata mo kaka la tsaba re batho ba tlono di hele ba di tšwa mo sebetseng nduri bolelang e kwagale le dithero tša go recodiwa a re mo business ya go recorda re yo ba re recorda ka baka la ke monyetla mo re business ya nnete re le botse mara ba ya di dira lo se jwale re nya gore motla motho a timetsa se ka tla ra se re mmotse amen o bona ngwana modimo nnete re o botsa yona a ke tlo nna nnete o ka e gatelela jwa nnete o ne o e gatelela ke gore o e bolela a bone ntho re ka e dirang le ka tsela tsele ka fetiše nnete ka mantso ana re le botsa ngwana bana ba modimo ko re itile ka mogala a se le o tisha o feta modimo ka le ga itisha o romela ba profeta a di ntweng wa tseba a go fete go thalane ga dimaleng o le tšatši di tlhabile le tsena mo fase ba re modimo wa tišetša ruri bebele ke a nnete sala re file yona o itlogetse jale go šetse mo batho gore ba nyaka o diene jale alright re dire botsa nyoko di a botsana e fitlhe botse mo lena jale mo ara leetso go fela go ba notse dingwe tse di tsenang ka mara leetso tse e le gore di disturba batho ba o nyaka wa pedi jale moshe le yena o ile a fika mo lelo tse le di fitile maximum a bona ra bitse showdown yela bana ba modimo e a nyakega ka ra bophelo ba motho o molomo le ge meeting o ka se bitswe o swantse gore ge dilo di direga ka ra leeto la borapedi ka re ke re o leka the rising of a mighty nation o emelela ga setšhaba se se maatla jale ge le ka re le emelela le setšhaba se se maatla le ya o direlo ke dimmaatla tša ga modimo ka mo ara ena go a tsoga ba bangwe ba go tshwara dilo ka mokgomong la tshwana dula mo le le re sa le re tswele kwa no identity a e gateng no mola di ka identify le rena go tsena ka ra leeto mara le sentse le ka identify le rena go le fetjana jwale moshe bebele ga bona ntse Aroni a e dirileng e re a bona a tsere setšhaba a sebeya mo pepeneneng ka mogo bebele e re ga ba fetša go ja setlhare go tšhimo ya edeng ba ekwetša ba sa apara bebele ntse ba e dirileng ya go ganetša lentšu la modimo ba belaela se modimo a ba tshepitše sona bebele re ntšhela ya ba tšea ya ba tloša letšago amen jale ya ba mara letago le modimo a le tloša bana ba modimo letago le tloša ke mekgwa ya batho ba andro ke no bolela ka bosita wa khathamiriso amen mara ana ka mo o na le batho ba tsamaya dingaka jalo tsara ke bolele lena ba eng le diketenyana a ke tlo na go le rapela ba bona sorry ana ka mo o na batho ba tsamaya dingaka o sana batho ba o tlhabela matlosi ape ke se ke le bitse ke le bia mo meeting today o le teammate ba ka re go rua go rapela le nna na o rapele le wow amen o sana batho ba o lofa di service come re rera right through
Jadi mungkin tak ada bila rasio tahu. Kita lihat prepare lah kami. Lah itu orang mana mahu. Jadi bebel cinta isinang pun kada tama muli itu lagu rapi di mana mahu. Pun lu cinta mudi ari prepare cinta cona. Pasal ni bahun kan. Pun lu cinta mudi mari apa kia mutabe. Pun lu cinta mudi mari prepare cinta cona. Lah orang mana mahu. Ni fio kudu coba mati buat. Mara karena mishuta ye. Pun ada macam hang balor dia making sure lu cuma di Filipin. Maka lu kita tisi cepet lah kalau kita nak mana boleh. Amen. Ari drenso dua le kere. Kona le di lo cini mudi mari beli. Uji biar kamu kawas moya. Amen. Bona cecile berola kalau ngolele le ke bale muti ga batho mo le la di jela batho mo le la jela bebele ga batho mo ra one inga go teng mudi muti abafa boroto abafa nama di kwili mo na bara amana la bise bebele abafa di nama si kwili marasa abafi spirit no da ma babula spirit bebele spirit se la ga dita mo pisalo mo 106 spirit se la ga se bia mo la alo se bia fela o se bia ba bia lintlo mo di maso Amen. O fana le ge motho a ya kolobetse ayo bebele a se go thapa medithiba. No, ona le batho ba bangwe ke re ge motho ka go ja batho ba swima mola ra bona ra re khopela go re kolobetse mola. Ke re tsana mola re tsene fela. Re na re tsana ka ntwengwe gape. Amen. Ona ka mola ne ba thuto le re tsana le na re thutilena. Ona re mo kolobetse ene bona le ntwa se moya mo di maidira. Jale bebele re ba le ga ba fiwa nama. Modiba ba fa le phokolo ya meboya. Amen. The leanness of the soul. Bana ga ba feta o ya ba nka ba ile fela mara ganin tswela ki condemnation ya go go fa disulu ja bana ba sa tswela pele bela go le lu tšeng ke le batho ba di dira moleto bana ba motho ke a ba tsebo re ba go batsa. Amen. Because di tsela go sa go ya mamola o ka se tla o tša modimo makafola o ile a re mama o ile a re brata mama sister ma le tšo di ka se tla go berekela ngwana motho go ne le tše di beilwe mo ba di beilwe mo supernatural. That's why Bible e Satoa iri mchafala nga ushaka khopolo go ne le dingwe le re rapela so jere change bana ba modimo ene change ya mathomo ke mo khopolo bale ge ba re o change mo khopolong go a ke fe ka example ka sekolo ge wana Thomas ka sekolo go ne le tse ba morutang tsona because ba tse ba background ya kwa tswang ha ne thinking ya sekolo no ba le thinking ya motho wa tlwaelo. Amen. Then ba se ba moruteng le tsheding ba moruteng dipalo le jeno ka tlhawa o a ruting ba o ruto tlhakantsa mara ge ngwana ya pele gore ba gona mo dira se a sentse a dira ba sentse ba fetole kgopolo ya ngwana go ne le tsene re ka ma wa ithuta mara teng ba ra di gone mara re ya pele nyaka dithuto ba mo thathamolela tsela o se gone ba e dira gore gona gala le bona ba mo dira ke dingwe tse le thoma le dira dilo go tsiri le tla go matric o tla matric o ka bolela motho wa matric le motho wa go moraonyana go bo grade R kwa bo grade mama njetsela motho wa ditshone ke dintsi kudu mara motho wa matric o ka mo isa pele mo le motho wa university o go dira ba lekane because wa university o rutile go tlhatlhamolla dilo ka tsela eo jwale a sa bereke ka di physical things so ka di tshwarang o no bo tswa re le rushile equals to x plus mama liru ba le tlhalosa ile formula e motho a e lebelela so o re ntse ke liru kuro mo joro le bona ka a bone o le bona ka ra gore formula ya motho a sa eng di dira liru o di bona jwale bebele le rena o re tle re gona go fitlhelela le tsa modimo because bebele modimo re tsela tsaka a di tshwane le tsela tsa lena le kgopolo tsaka a di tshwane le kgopolo tsa lena di go godimo jwale ge re bolela ka di go godimo wa tseba bolela ka ke tshwantsa ka education go thoma mo ba se ba transforme monagano wa go pele. That's why bebele re sa tsogang ka go mpšafala kgopolo. Amen. But go mpšafala kgopolo thoma go jela gore mantswe a mangwe a nape a reka mokgwa o a tlwaetseng ka ona mo tlhagong ke lentswe la tlhago mara go le lebelela a le re ka mokgwa o le badileng lengwalo le a bolela le re motho o tshwanetse a tswale leswa ke le tsa tlaba dikodimasa yena o tseba tswalo e le ya ko sepetlele ke ka kwa mara ge lentswe la modimo le re beth a le re ya mma ko sepetlele le bolela ka ntho e nngwe mara lentswe le a tshwana ka mo lekamo jwale ge motho a se motho wa semoya because bebele re dilo tse dingwe tse ke dilo tse di tshwanetse di tlhatlhwa ka mokgwa wa moya o tlo tšea dilo tse dingwe tsa tlhago di bola ka setlhago ne tsa go timetsa jwale ka Petros a bolela go ne le dingwe tse thata mo mangwalong a Paulos ke le gore batho ba bantsi ba go se rutega ba ya ba ditimetsa ka tsone. Amen. Jesu Kriste o ile a lo bolela le bona a re a di bolela ka lefu rena re ka re motho o hwile goba motho o tlhokofetse ka polelo ya rena ge motho wa semoya re motho o tlhokofetse le motho wa tlhago a re motho o tlhokofetse ke lentswe le tse mara a le tsa go tshwana ka gore ra re jwale a re ka sa mona
uye dirape mara bibele ge re ira motho a tsamamole ere why le di khwanyo o khwile le ga sa phe ira re la o kwale ka understanding ya semoya a le bolele ntwe le re bolela amen le bolela ntwe ngo gape la tshwara bana ba modimo ba gona le mantwa ma gona di ngura di bala ka fa ka mara le ntwe la modimo tshelo di nyaka ngwana modimo le o dumelela ntwe la modimo le fetola kgopula because ge a ka se dumelele ntwe la modimo le fetola o tlo tshwara dilo ka mokgwa wa tlha yeah. That is why batho tla ba le diputso ke di ntshikalo ke di symbol tsa lentlo la modimo because why re gana go fetoga go re gana modimo a re fa tlhaloganyo ya gago ya gona dilo tse di tlo diragala ge modimo ge bebele re tsama ka rapture a ke re kile ra ithuta gona fa amen ra bolela ka taba ya gore no modimo o le wa ga program ya lentlo la modimo le fast le after probably the rapture of the church it's 3.5 years. Ke mo ka ga sa se. Amen. Ile a tswa ile ngwana. Ke magetse ka le lona Samuel. A mo ke ba re na le na ke le fast lo fela ka 3.5 years. Ke ne re rapela. Ke ne re rapela. Go bona go le tsini wala ba mo gore ka ba la re ba tsaba ipina ba go ba ona ba tsaba ipina ba rapela. Ba na le dikgopolo tse dingwe tse le di bana la go sotla dilo tsa semoya. And ka gore yalo bana ba modimo batho ba timela ba sa tsore ba timetse amen yes sir ba re go bolela ka resisting the truth bebele re ke ba go rutwa ka metla fela a ba kgone go fitlhelela go bona le ntwengo a e diragale because a ba dumelele transformation ba re go kwa le dilo modimo le tsena ka mogare re rutwa gore kgopolo ya motho ke e tshwana le popelo amen ge mme a ima o ima mo popelo ya gagwe then ngwana o bolela botse kana mara popelo go fitlhela a belego so ntho e ke ke tswale le sa a se ntho go ya go no botswa verse wa bo stutwa ka ke ntho se di dule ka mogare e gole ka mogare mara a e gole ka mogare o sa itse di tshwanetseng that's why mma go ngwana ge messe ge especially ge ngwana ntja gola mo mmeleng wa mama ga o thoma nyana le dilo tse dingwe tse le di nyaka ke ngwana ga botse o thoma o tseba motho a sa di dilo tse di so o thoma o nyaka le tshelo le tseba ha sa di na go motho a sa rate di fruit thoma nya go ja di fruit because why mmele wa ngwana wa golang ka mogare o nyaka di fruits but le ge ngwana modimo a thoma o tla ka lentlo la modimo appetite ya change o thoma go nyaka dilo tse dingwe tse le a se di nyaka ke ena botse di nyaka ke lentlo le le ka hileng ka mogare because le so ke le tswelele le take over bole re bolela ka setšhaba se se mata bana ba mo ntwa o thusa yo ngwe se go fela re bolela kudu gore re tsamaya re le ba bantsi mo leeto mara ka mogorobong ka bana ba Israel ba bantsi a se ba fitlha ene yesa ne go re tlare bolela le lo ya thusa e fela e ba ona ka mogwa ka ntgo e mentsi gore le rena na ka mo re le so re rapela se re tlhokomelo se ka go ba lo a shala wa bona go le so re ga bolela gore ba rate a re tlhokomelo go se go ba le mo la re se a bietse khutso o mongwe a shala ko ntle amen le tsara bana ba modimo jale le ntula modimo a se la go no shelbiwa la go recordiwa le ntula modimo ke ntwe le gore bebele e o sonje o eleletse ka lentshwe now ga o ka ke tsebella o mongwe a ke tsebella ona go tloga mola lentshwe la modimo wa lekwang dithelo tse di fela le dikwa di bolela ka bana ba modimo ba batle o ne pusa re dirang ka lentshwe e ne puisa ke tse dintsi tse di kweleng mo go tle mo re tsamaile re eti go ba le pusa ke o dirang ka ntshwe a ke re wa rerelwa today la kwa theroshi ge le tloga mo le o dirang ka ntshwe ke taba tsa re bruru rebile se bi se twele o wa gae go sa da pele le tlola pele ka taba tsa bophelo le tlo bala bua gape ka Sunday a se le dire selo ka ntshwe le kweleng tala bobedi Sunday ya ka gabe di dirang le a kwa ke mo tseno ba di facts mo motla ka rosa di kwa after 2 weeks di libetse ka moka tsona mara go nyaka ga batho ba ba ka tsaya lentshwe ka meka ba nyaka go dira relationship le yone go re ba bolela ka motho wa go ja nnete ya aga ka mogara re bolela ka motho wa go no itsheletsa fela no motho a diriselo ka nnete re bolela ka motho le o tšea nnete I apply ka ra bophelo ge nke bele o ka ra samone o le ngwana modimo wa kwan something o tšea nthula ya gae ka after yene ke so ke nyake ke bona ona e bereka jwa gore a dile mo go yona e be internalized ka mogare and then go sa tsaka bana ba modimo ke re le batho ba le changed mara bothata bo rena le bona gore batho ke ba go tla ba rutwa ka metla a ba fitlhele le terrorism because
When you got transformation, my transformation I diragale because batho ba abatile ntule ba le fa attention e tshwanetseng. Amen. Di spoken le di hona Bible di ditshwere ke ke be motano ipa di tjatjhe no wa bona ka di tjatjhe. Wa bona ipa be ka no wa bona beke ke o bala buka ya Luka ke bala chapter 1 beke o tlo ke nyane ku chapter beke ka mo ka di bala chapter ya Luka. Oto momola wa bolobetsa ngwana modimo o tlama motlhale o ra nke bo se diri something sa o bonahala mara because why because batho ba gana nnete mara a ba tsebe mokgwa wo wa go dira dilo ko gona go gana nnete a gone ka moggo ka gana nnete ka gona ntle le go dira ka mogwanong wa o no challenge ya ba wa le tsia go le phaka wa le tsia a o di tsere go a ile mo wena a o go wena sa le go bolobetsa o rege a sa gola a sa apply le ntule a sa ne go kwa ba family se di be so a sa lo fa so a lebella family o ma family e uno azuma o le godimo le tloya ngwana modimo ka sebereke ka mo e ka sebereke ka mo wa bona ka go bula ka Janes le Jambros na go batho ba ba ntse le tja Janes le Jambros ba dira batho ba bangwe ba ba shuru agere e be ke tshwantse ka fa ndikere wa tsaba batho ba nako ya nnwa ba ba ntse ba ba gamele ke metsi a so re na pilo bo kana wa no ba writer of ka mo phawo no pisinyana engwe nnwa e boletse ba ile ga ekwa mara se ba itse re ka ba ka mogwaong no ba rutwa bolela monna modimo mara ke tsile ba ile molelo go na le bothata ke ba le ka kwa metsi gore ka moka bona batho ba iputsa mara nwa ka nnete ke ena ka mo ba bokota ba re nwa ko wena ka mo of the man ka mo ko wena le bana ba go fela ka mo gore ba mo itse shano ka nnete ko wena le bana wa o sa buimo gore ba metsa ba itse light ba itse light re ntlo ka ka mogwa mara bana ba modimo e reality ya one ke e be tla ba le batswana ya le go maitshwaro a rena jwale ka bana ba modimo a re le mo re kana nnete because a re gone go phela bophelo motho ka motho amen ene no ba se gone influence motho ka mo lapeng la hao amen ene o ba se gone influence motho mo ba bishene ba because why wena sel ba su nnete wa itse no nnete wena o no ya go ireliwang gona mara wena le yona a le tlhakane a le fitimo le mmejana ya dira selo se ba se bana kwa nno bana ba modimo kere bana le batswadi kile ba makalela ke sekepe se le mola bana ba thoma go itsa motswadi ba re papa no mo se be le fela le kopana le ena le be le dianga le tsela ka ba fela le botsa le bana motswadi ke gana thoma o le mo gore ntwe di ile a se yona mosadi shu o ba ke ena ba ile tsa mosadi re a ska wa God is for us all bana ba ra God is for us all mara jwale reality e thomo striker modulo di sa di sega e bile re ba ga nnete bebele re ge motho a gana nnete a ke go fa di example di mo di ka tla ba kozi kara a ke re batho go bolela selo la pile ba se tsia go re tseba ba tsia nnete ba ithusa mo ba bona ba isa go go mara nna re bone batho ba bangwe ba dumela ntwe ngwe le ra e mo le ntwe ka modimo e ba le so ba jwale ka rena ke re bolela le bone re kwa gala re ntwe ngwa re bone ra kwa re ai right mara ka mora ga nna kunyana go dula ka ra ntwe re rong bana ba modimo wena pile rong ile ke right ba ntwe ngwa ka go tsele ntwe la modimo wa le apply wa khobola dilo tšing tsa go se ke ka mara la pala ka ra bophelo ba ntwe le ke ra o fitle wa mo le lo le mo la ke lona la right kere ka go shimwe eden aga masa se lo tšidintši no bana pa le go boloka lentšwe le tsefe gore phoso wa bona a se be kudu se be sela se sa tlhago se ba se dirileng au wa mola se be o se dira ka go šetse o wele go se o wele ka se dire sebe a o wise ke sebe o apele before o dira tsebisela ka tlhago ka gone le sebe ka mo semoyeng e leng go se dumela taba yanele ya gore efa ara a botswa taba a no iri gannyana no iri swati a bona ka nnete o ka senape go senyaka ka mokgwao ke yona ntho e mo dirile a fetse a le ko a na le gona ba le ntho go bona batho leemo la bona le tlhobaetse because ntho a mathomo e bapaletse go dula yona ko go tšea lentšu la modimo le le bolang ka mosadi le le bolang ka monna le le bolang ka morapedi le le bolang ka kereke ba le apply ka ra maphelo a bona motho wa se bereka go mokgorwa mona
la sala bana ba modimo le o le morapedi wa sona go ramola ke motho mara a re boleleng sore dilo tse dingwe tse ke behavior ye nngwe le batho a ba gore modimo o beile le tse mo tseleng gore mang e bebele re mang le mang a ka le amogela tsamang le bolelele batho ba le ba botse efanedi mo otlhe mo le tsenang gona ge ba le amogela le ba botse ditaba mo ba sa le amogele gona le tshintšhe marole mo dietseng tša ne ge ba rutwana ne ba tsamaya ba tsena mo lapeng la motho ba bolela ba le ka re tshwere efangedi a re a wane gore sa dibisi le tla boa beke taba a sone go bolela dilo tse dintsi tša go thoša baomane o sekone go fight to senenyana ge ba tsintšha lerole mola e be se go tsintšha lerole fela go na le ntho e modimo a e beetseng go tsamaiša le go thuntšha lerole mo maotong batho ba tlo palela ke go ikemela ba kere go na le dilo bana ba modimo batho ba le mesenya ka mabomo tšele re go sa ke ditlaba ko judgmenteng ka mokgwane o ba bangwe ba dirile dilo tse dingwe ba se tsebe gore ke dilo tse dikaone kaone o fa motho la metsi go na le ba bangwe ba dira dilo tse le gore a se tsona jale bana ba modimo se ka go gole nna ke re a re dire so jale ka bana ba modimo nko tšee stand le ngwana modimo re ge leemo le senyega o le bona le senyega around you le ka ra bophelo ba gago bona dilo tse ditiro mo sa dula botse o boele morago o tšee stand point sa gago le modimo amen because mosho o itšana ke maema le morena e re ba ba ema le morena a re one side then a ra ba la jwaleng ntho e šetseng mo ye ke bona kore lena le ema le morena le gore bo brother ba le ba lena ba le ba se ema le morena le dira something ka bona o e bona go bitla mo leveleng e nngwe le gore le tloga botse le rapela le tsamaišana mara mo gona le tlo lebelelana ka mo matlhong le barapedi la thoma o botsana dilo tse dingwe because wa o mongwe a nyako ema le nnete la e tshwara bana ba motho jale o ka re kebe ntho e re sa nyake o idumelela mo pula madibong because ke a e bona re ya mo lo tse dintsi di a leseletswa and then ge di leseletswa so batho ba ne o leseletsa dilo kore batho ba nyako o latelelwa batho ba nyako gore o ka re tlile ra bona ra re tlang ra ge kereke a se re botse motho lo tsa motho na go pole ke botsa motho ke ra re a ge kereke ga le gona o so ja ine Michelle to ke mo a go pole ke botsa motho ke le nna ke tle marara ra di la modimo le na di dumetsa ke amen jwale nna re sa tswile pele ka tumelo a re pele ka tumelo bana ba modimo ge motho a fika gae o sonje a rapele ntho a o sone o e rerelwa ge ka mogare ga o le ntho a o nyaka thapelo o sonje o rapele mo amen and ge o rapela o thomile jwale o rapela o phelo ba thapelo go thusa mo le mollo o se kwa dula mo wa khutsa lebelela dilo tse dingwe tse because go gana le ntho le le tse fela ke ntho e tlo go latlha mo pela amen glory la e tshwara bana ba modimo re se ka gola ka polelo ke no emisha ona fa modimo go tswa le thono fatshe and then a re nna mshindi fatlego tsa rena go shira matla otlhe morena wa bophelo amen wena go shiaka go sena se se fitlheletseng pele o se fatlego sa gago haleluya re sa rapela gape modimo wa ka le matšebo le tšatši le kgono re e ba le nna modimo wa ka o re dire ka botho ra gopela jole papa le jole le sa ntweletse modimo wa ka tlhonofatša dipelo ka moka modimo wa ka o ka re kgošiaka o ka re fa letshwalo la maleba la go tlhoga ke bobi ba o se dumele re tsoge borokong kgoša legodimo le lefase o re dire ka botho re tšee madulo a rena jale ka ba kgethwa jale ka mašole a thereso ba ba emang le tumelo modimo le go kgoša dimo le lefase re thuše le ba papa se ka re gana nnete kgoša bophelo ka dipolo tša rena kgošiaka tša go no fa mabaka a tlhago mola re na le pitšo ya legodimo re a kgopela ka nako le botlhoko re na molele o re fenyetse ka Kriste Jesu re kgopela ebile re rapela amen re ya leboga bona ba modimo